Kini kedai ke Akashvani Shillong ke khubor ban pule dailu satas im kini kilong kimat pakongsan jung ke khubor ke sarkar kadang penwandur kat kum kejuk mentah ya kerukum ajing nang jing start hagari ong menteri rang badu Narendra Modi soy soskular ke sarkar Meghalaya bat ke Digital India Bhashani Division ban pendrung ya kakten Khasi bat garu ha ke Bhashani app Bat pentip lupa ke India Meteorological Department man slap jur hakikat tu kat ni ke jaka jong ke Odisha, Assam, bat Meghalaya mentah Khasi. Menteri rang badu Narendra Modi ulong bagi sarkar kadang penwandur kat kum ke juk mentah ya ke rukum ajing nang jing start hagari kanang ban la penbiang ya ke jing don kam jong ke spa senem ba arpawai. Ulong baka sokar pedeng kan wanra e ke jing nang jing tem ka bayareng kat bat ka perthai ha uwai pa uwai ukna hakari umodi ulakran ne kane ha YUGM conclave ha ka balawan shimbanta de kinu yalam san perthai na ka sorkar kireu start ripuli nakaliang ki karkhana bat kinu slangkam kabalalong ha Bharat Mandapam ha New Delhi hinen kasi Menteri rang badu ulapan syai baka lawai jong kari kasyong haki samla baka long ke badan kam ban penkre yaki na kabenta ka lawai ke bapanai jong kari. Ka sarkar Meghalaya nim kasni kala soy ya soskular disung tu jimut bat ke Digital India Bhashani Division Ministry of Electronics and Information Technology MEITI nakabenta ban pendrung ya kaktin Khasi bat garu haka Bhashani app karensan bala kershan bat yarap dak artificial intelligence kabaka jingtmu kalong ban yarap yakiway bakin nang bat sungtu yaki jaktin bapher bakren dak brio haka lengkari Menteri rang ba Konrad ke sama uladon ringkat hakajin soy soskular lembak video conference kat ba menteri katanat art and culture uba polingdo ringkat bat kitukot jongka Khasi Literature Society bat ka Aceh Literature Society kiladon hakajin alang yesoy soskular kabalalong ha State Convention Center Ya ke soskular la soy da u CEO jongka Digital India Bhashani Division u Amitabh Nak bat u Commissioner and Secretary jongka tanat Information Technology ke sarkar Meghalaya u Praveen Bakshi. Menteri rang ba hakajin keren jong ula pensyai kumno bakani ke jingtmu kanyaram ban penklan bat pensungtu ya ke jing keren hapadeng kitanat trekam sarkar bat kino songshonong ka bapleru nakabenta kino sengkam Hakalian ke digital bat tharu yekelat aikam aijam nakabenta banlong kilat kilenti ke bathamayaki ke sarkar ke laburu ya ke State Language Mission for Bhashani hapo ke jingpet jong Chief Secretary uba DP Walang Katanat Labour and Employment and Rapido jong ke sarkar pedeng hanin kasngi kala soy ke soskulari sutu jingmut ha New Delhi ban penklan ke lat aikam lingba ke National Career Service Portal ke jingtmu jong ke ne ke long ban thau ya palat sanpo laktali ke lat kamai jakpo hapo sisnem hadu arsnem Habakren hakijingalang Menteri Katanat Labour and Employment u Dr. Mansukh Mandaviya ulong baka National Career Service Portal kadai karensan kabakongsan kabapenwan lang yakinong watkam bat nung tungkam nakaleng kari India hakaju karensan. Menteri ke sarkar pedeng bapet ikatanat Tribal Affairs ujual oram ulapin long ya kejingalang ban bishar benya ya kejing ya chaplang jong ki projek bat ban bu jing mut lupa na kabenta ki jing tmu bahatin kanang ban penyo ya kejing don kam bakerpang jong ki pat riulum kam Meghalaya ha kejingalang menteri ajing mut ban kampen bahai ki jing trei bat ban pentrei ru da ki nong don benta ki badai ki trashno Nakalian kinong don benta ke la kerpat ya menteri bantai ya ke college nak benta ke jing pulinos hakatan. Kini kedai ke Akashvani Shillong ke buan lam syapi ya ke kubur. Ban beteng biang ya ke kubur.
Ke India Meteorological Department IMD kalapan tip lupa ba uslap ubajur unhab hakikat tu kat ni kijaka ha Odisha Assam bat Meghalaya mentakasi kat ba kat tu kat ni ki benta jong ke Delhi Haryana Chandigarh Uttarakhand Uttar Pradesh Jharkhand Odisha Telangana North Interior Karnataka Vidarbha Chhattisgarh West Bengal bat Sikkim kila ban mat ek jingtit perthat bat eryong haki ar laisngi ki banwan katkom ka IMD la community bakandon ru ka jingship ha ka swing benang hakikat to ka ni ki jaka jongka West but East Rajasthan Himachal Pradesh Saurashtra bat Kutch bat ka jing Bel Air ha Uttar Pradesh mentakasi Ka Meghalaya Pharmacists Association MPA nin kasngi kalaykando ya ka menteri ka koit ka kya ikong amperin lingdo bat ya kren halor ki kambe day bat ki pharmacist habakren hakinong to kubor u president ka association u Engelbert Renja ulong bakakan hun nomi kamat kalaykren halor ka jingduna ka jingtung kam ka pharmacist haki sanction post haka Directorate of Health Services ya ka baka sorkar kampat shimlale AA hadu menta ke MPA kala pentep baka menteri kala penti kenaya ki baka tenat kan sapinmi ya ka advertisement maka mentaban pendap iki kam ki balai baro haki penai banwan bat baka tenat kan sapin kalaru ya ki service rule kanang banweng ya kan ni ki ching e Ka Forest and Environment Committee jong ka Shillong Kalem Sangrin ha West Khasi Hills balalam kamat da urang ba Shillong ubalong ru chairman jong ka committee uba BS Imle bat uba ND Cardosa ubalong secretary ka committee ringkat bat kinong Shillong nen kasngi kila bu yiki ying skum jong ki sim ba kila shnahi da kikti ha ka law adong jong ka Shillong Kajing temu jong ka ni ka long ban kentew ya kajing don kisim kum ki moina bat ki wei de ki jat sim ki ba shim shitam ban yo jakat house kum Ka Forest and Environment Committee kalapan penapat baru balakang ban siat ni penyap ikinu ki jat sim ki badon haka klau Shu ka Shillong kalakang persya ban lum yiki peleng balakha de kisim hakini ki ying skum kanang ban la ban penne bat pendroi ya ki jat sim ba pher Ka Khasi Students Union KSU kam sutanat bat kabinyau ya kajing bomla jung ka sorka jala ban pentre kam ki kandon bakam perking ki baladon ha kajing penkala ya ka Meghalaya Identification and Regulation of Migrant Worker Act arajar arpo Habekran bakinong tokubor hadin kajing kando ya Joint Labour Commissioner u General Secretary ka KSU Donald V Thaba ulong bakaseng jung samla pule kanyai beteng ban pet ya kajing don kinong bala banabar ka jalla tat hadu bakasorkar kanda pentre kam daki kandon ki baperking bha kumba kila ajing mut haka amendment bill Haka juk por ka KSU ka penpau ka jing subah seniu badon ka jing sela halo ka jing syakem ba jing syak padat persya yo president ka ni husu usandi sotun bat ka sungu kiaru halo ka jing don ki boit sianti penyapia niam hapo ki jaga puli haka jella kamtam hanihu Menteri Katanat Puli Puthi jong ka Meghalaya ubalong ru MLA jong ka Ronggara Siju constituency urakam e sangma hnen kasngi ulapan ku buram mi samla puli ki bahapo ka constituency jong u ki bela pas hak first division but yo letter mark hak examen SSLC arajar arposan ha South Garo Hills hak jing pen ku buram ki samla puli ki le yo marsan hajatan ka nakabanta kawai ka letter mark hak subject yakane ki jing ai men sem da Pisa na sedang da Menteri South Nem menshua ban penslori ke samla puli bakin lebha hak eksamen jongki. Katanat ka koit ka kya jong ka Ribhoi district da ka jing snok tilang ba katanat Animal Husbandry and Veterinary kalapan long ya ka program Akashvani Shillong nen kasngi ban pensung tu ya ki priyo shapan ki jing ma jong ka jing pan rabies. Haka program la ajing krende Dr. Aegis Imle ibalong I District Surveillance Officer katanat ka koit ka kya Ribhoi but I Dr. Iban Pankon na katanat Animal Husbandry and Veterinary haka ba kila pensya ikipat ba syapang ka jing pang rabies ka bajuyo na ka jing syadat hakikso but kila penslori ki brio bari merat hayeng kamtam ikikso but kimyaw baki day ban I inject yaki kanang banyada na ka jing sapriang jong ka jing pang rabies Kaptu ko kubor kalakut na ka Akashvani Shillong haka po prabajeng iniso bat ka
Akashvani na Delhi nakabanta ki khubor kani kadai Akashvani Shillong.